ngai ngu yo blay yang ni kejingai lenti para sistem lenter bala ai kene kapor jing klain kejing skutu kejing syampang naka bentaban sabak ting kejong u pangala am pendep ya kene sistem malakas ngu blay klem dapet patang kawer kus ngu blay pan ai ti jong blay kamtam ha gitu gi bas ngap ya ka sur jong blay kejing gili kalong balai ngasdang ya kene ka channel kadawa kung san kalong aben semsnem hau bnai mi am syam ladan ki ying mani im syam yalat balai chi kejing aseng namal ka daw jong ka total lockdown na ka daw dang kejing pang covid-19 te kumta ban pen klan yang kam yalap la sim dang ka lat ban stang ban sam yak ti jong blai la ba ka channel hagi ying ki sem jongi bagi yo ka jing hikai bagi yo ka jing pen syai bagi yo ban ngap ti jong blai bagi yo ka jing ban toy la ba ka tin jong blai te kumta na se kwa ban pen syai happy ya ka ne ka jing ku jong blai ubala ai na ka benta jongi uwe pi wai ai ku blai si bun et ka benta jong pi bas ngap ne ka channel ngana ai ngo yu blai na so ngo yu blai kam tang bala ai hanga ya ki perlok junga ki bakar syad nadin na ka benta ban belong ya ka ne ka kam yalap ka bajop jingkali kalong pinkali yang balai pistang ya ka ne ka kam yalap na ba ka ne YouTube channel kabaning kong aso kwa ban ong pi ban pinsyai pi ka ne ka channel om de na ka benta an le ka no ko business nam syam la monetize ya ka ne ka channel adu benta te kumta ya ka ne ka channel la pabi knang kang ka we ka thong ka ta ka long na ka benta ka kam ban sya kriyo blai ban ya lap ya ka tin jong blai kabaning kong ka long ban penroy ya ka tin jong blai kabaar ka long ban ai ka ji hikai na ka benta ki we pa tha ki bisam kum no bikinang ban ai ka jing kren ha ka ji seng ha pok yin ki sem jaki kham tam ha bang ibyo man pelong ki ji seng ha yin mane ha kum ka ne ka por bat ka balai na so kwa ban ong ba leng pa ka ne ka channel ikan ban scam ba bun ki briu ki shakta ba ki yo ba jing kala ka ba mot te kum ta na so ngu yo blai bala kar khu kam do enga bala ai ne ka lat ai nga ka jing ko ka jing khia ka jing start ka jing champang ban la ban samek ting ka jung u nadu bas tangos nam hadu menta baka bas ngau lengo kam phla ka baw bleu la le ka long wat tang ka we ka skill blai nam shem la sange naka benta ban ai ya ka dik ting jong blai kene ka ding ai por bakar pang baka jing ai bor bakar pang jong blai naka benta ban ai lat nga ban sam happy we pi we parlok ya ka ting jong blai tenam ta ka ne aso ngo yo blai bang ya ro yo blai nam ta ka jing ai ba ko tor ju naka benta jongi opai jong blai ngin shem ba langi pude na gospel ka kumu Matius kalau ka basau insyam ba habau Jisu uyo i o Petrus wat upara jung u Andreas rangkat bagi kunu sebedi ki pelut ya ka por jung ki ha ka duriau balai tong doka Jisu insyam la ap ki bakin wan chu hadu la le cha tu ka jaka naga benta ban kring ki ban yewer ki ban wan ban tei ha ka bri so wai jung u kene ka de ka sain dur ka jung blai kene ka de ka plan jung Jisu balai syaka tu jaka ba maki kidan kenang ban yok kring na ka benta joki ko pai jong blai ase kwa ban ong ka duriau ba ka benta ka ba manging ya jingi iwe piwe na do khlung khanna na do ki khun samla na do ki long mi long pa ka de ka duriau ba jong ka social media lang ba kita ki internet lang ba ki mobile lang ba ki smartphone ase kwa ban ong pi ha ka ne ka ju ki menta malai iwe piwe ya jingi ha ka ne ka lempung jong ka ne ka mobile kaptam e ka bangi ong ki smartphone te kumta bangi nyok kem meki bo Jisu nyok kem meki de kam ram jingi iwe piwe ban ra e Jisu ha ka ne ka duriau ba lang ba ka duriau ba ka ba ki bru ki pelut ya ka por jeki ban pe ha ka mobile ban pe ha ka smartphone kam tam da ka ba yo i ya ka jing kren jong Jisu lang ba ki kam ju u lang ba ki tin ju u padang ta kisah yok ka jing mentoy padang ta kisah pai show blek ka jing im jaki pan kem artatin kane ka channel ka yarap ki bakin kala ka bamot naka benta ka ne na makata daw ngadi ban ong pangidi ban ong kublay sibon ko try Jisu kublay sibon ko try Jisu togin poy menta sa ka benta ka ba ar hagawi ka ski we khana kan ba udang yeng wa pen herekot kudi we ulang pa ulang ong nu khana balai me tho Jisu hagana kot kudi unu khana syam lakren watang si kentin
ula penhernya korkudi. Pada hading kedan teladep, une orang ba udang don hangta dan PU. Podo kena ula jubab. Opa, habang penher korkudi menne, kajing la jong tu korkudi ban kiu sejerang, kade rejing yarap jong kalaer. Pada bapi keliyang balik fitoh ada korkudi jisu. Pada une kena ula jubab. Opa, ujisu atau hang ni namang ken mau ya kajing kiu jong jisu syabeneng. Bahbau kiu syabeneng om de kabor beriu. Harula kiu syabeneng da kabor belai. Oi yu jisu de beriu basisya. Reha kaju kapor im de berklet bau jisu de belai basisya. Kumbai korkudi la kiu syabeneng naba kajing arab jong kalaer. Kumjuru habau jisu kiu syabeneng kata kabot kalong naba kajing arab laba kabor keburam kebala ai da ukpau bah beneng. De menta kapang bedeng gabau blei ko bangkren ha kana kaski menta kalong syapang kajing kiu uji su syabeneng. Kabut ayu kane kajing kiu syabeneng. Habang kiu syajerong. Habau briu kiu syajerong. Kade kadak kasin jong keburam. Habau jisu kiu syabeneng kade kadak kasin kabau blei ukpa na beneng ai keburam nak bentau kon lajang. Balai nama lawan sega perthai ula ko ngu ya kamon jeu. Ula sa hitam, ula sa yap, pat haka bakhandu ula mipat. Dia nama kata ublei ukpa na beneng ai kene keburam nak benta jang u. Boleh kita Paulus apostol saki Efesus ngin syam ublei ukpa ai keburam yalau kon kabaning kong daga bapen syong ya ujisu syakakti kamon jungu kakti kamon katheu ya kajing don bor par kajing khlai bor banyak ai baro kabaar un ai hu ya kerteng ka bakrau tam halor ki kerteng baro kabalai ulong us im jong is im pat utrai jong itrai bat kabakadu yau jisu ula thung yu balong ukli jong kabala hagano kadur u jisu ukiu syabeneng kumba hipai Israel kila rung syakari balakular hadin sau paus nem kajing yai wir jongki kumba Elijah na yutu lupa ulayai sau pausngi syari siap hadin kajing psa ya udau angel yin syem ya kata Alkitab jong isim kalau nang bakal kendai rekod ke bapra yin syem bau jisu ula syak tangan sau pausngi syari kenjak bat ngim dai ban kliat ru pa ujisu uyai pau sau pausngi ha ki sanran hadi gejimi pat jongu te kumta jisu la kiu syabeneng hadin sau pausngi na gejimi pat jongu on ya pe menta ke geji hikai ka bangi yo menta kaski naga ke jingkiu jong jisu syabeneng naga kam jaki apostol di syam light ligi jikai bo jisu ukaban ai naga bentai jongi kabaning kong jisu ai ki sanran yaki hukum taka bor jong mesib bakhoi kabaar jisu hikai yaki sanran palong bor ki basya sitam bat kabalai jisu hikai yaki sanran kumno ban sakhi naga banta ka boram jong belai ko pai jong belai mangi iwe pi weru thakre gaski banta tongi ken mau pan bad ek di lai tali ka baning kong pan bad ek hukum ka bau jisu la ay ngi ka bor jong belsim ka baar ban ken mau ka jing sha sitam jong jisu ba mangi iwe pi we ngi dan kam ban sha sitam bar ka balai mangi iwe pi we kam ram jong ka long ban sakhi ia kamon jong blai de halor kata kanong rim
ladangi im hakata kajing im nila balong ki martir jong Kris de bangi pai kajing pule ka baar Efesos kal nong ka ba ning kong record bakat nyaw do ar pulai Isyam sau tali ki jikai iyo na ka jing pule ka baneng kong ba kajing im Kristan jongi idan kampan syai alam ha umsem jong kajing start pajing syampang ka baar dia balong ki Kristan ki badap da kajing karmen barabar pakata kajing karmen ka di banuan hangi habangi pai sa kajing mipat jong utrai Adaw Yesus Kristus uyap syam na bipat kajing Kristan jongi kalong kabaleno te bangi pai sa kajing syaksitom kajing yap bat hadin kata padeng yo kajing bipat kadeka ai barbar ha kajing im Kristan jongi ya kata kajing karmen kabalai im de ban klet nak kajing hikai nak tin jong blay nak kajing puli matagaski para hikai yagi pau Yesus ulius im ukan rat Pakai kerteng juga kalau nggak bakal tam halal di kerteng barok. Ulang badan bar haduk kata-kata. Padu beli kepana beneng, lapan kup yuk kita kabuar. Pala ai yuk kita kabuar. Banyalam ya kebalang ke mau laseng. Mau dia yuk klik jang kebalang. Dia kumta kau pai jang beli, mangi iwe piwe. Hakan dia kejuk jangi bedah. Hakan dia kerukom. Nila benong bangi yai rengkat baru Yesus. Nila bangi yai rengkat baru Yesus. Datang ada bangi ia hakata kelenti ke pemau ulah hikai da kabanta jungi tagi kata kelenti ke bau Yesus ulah hikai yangi kata kelenti ke bau Yesus hikai yangi panyayai rengkat ban kadai ke malang nim de ban bakla lenti ladang ia da kiwai pakai lenti se kalau ka basitom yangi banyak kendu yau Yesus pagila bayai rengkat ban mau de ukli jang ke balang apa ke penyai yang ada ke balang mau de ukli dia nama kata namar mau ulang ukli te kumta idan kamban sya penjai barbar halor jongko bangi pai pan na gospel matakaski kakung Markus kalnong kapakan riu de karkasan adu arhau kene gospel ka kren yangi syapang kakam yalap bau bleu pa bau la ai ta kabor ya ujisu pade ula ayah na kabor hakabalang balang pa kabalang bangi iwe piwe kibalang Kristen Katolik kakamram jangi iwe piwe kalang bayalap ya gospel banyalap ya gospel kidan artli ki eki bakong santam para jing yalap jangi kalang kabasiswa kabaring kong kajing don jong Yesus rengkat bat ngi barabor par kabaar kajing pen kamti jong uya kabar hangi ketika pang pedeng jong gospel kakren pedeng jong iwe piwe Yesus ani kintin chilai satla ka perthai patoyala be khubar bapha hagi jing thau baro kaktin ke kabamot jadi jing pen khamti bar jing ai bar nangi isung thu shai kadar imla ban ong gi khunjungi basis nam asnam chilai tong Siberti syati syawa Yagi kunjungi badak sisnam In pa agi kunjungi ki bala samla Namar balay Kata ka bor ka bangi ayaki Isang tuho baki ala bor Naka bantaban ra ita ka siberti Kumjuru Yesu Habaw ong ngi kilay namar kata Siya kajay bagi baro Om day baw syuang Namar wala isang tuho Bayangi iwe piwe La ayaki kata ka bor Nadu pamangi Nilayo ya ka baptisma Adu mamangi ngelayo ka jing baskem ujisu rasung thu bagi ladon ngana ka bor nakabanta panyalap yak ti jong blai kaktin ki ka bode ka jing ai bor pe hang ningin siam nau blai pa ka bor kawan hau Yesu nau Yesu ka bor kawan ha ka balang anna ka balang kawan ka bor hapde jong iwe piwe batang ning yos nyau bakane ka bor ka ba Yesu ula ai hangi iwe piwe kedeka bor bagi beriu kyo bagi le lamba kaktin bar kakap ada ira ya tangi pesen idi ya kabi joki kata kabi kan om lelai yangi ila bangko igi bapang ila ban be igi ba chong sui
idan ka bor rupan berpengkoi. Dia gade ka bor kebangi yo nang no, gade ka bor ngi yo na utara Yesus Kristus. Dia kumta mangi we pi we, dan na pleng jungi pala sa atas le. Ara berpengkoi nam taki beriu. Dan na pleng jungi ki pala ya lap akti ki jung ble, na bagi kintin batam mai. Ubriu ula bande wuju, ada ki kintin kilong ki bayap her, ki kintin batam mai. Dia hang degin siam ya ka bor ka pau ble, la ai na ka benta jungi. Dia berpengkut namar kata ko para bangi pat perlong ba ye. Benta kasni iti pau Yesus la ki usya panen. Jadi kamut kamram jung Yesus ka ladap. Perka desa ka pali jong ngaba jong pi we naka benta panyalap ya khubor babha man penyar ya ka hima jong oblay. Ujisu ralai phai sho oblay kupa. Menta ka deka pali jong masim ba khoi banwan hap deng jong iwe piwe. Lang ba masim jong oblay kintre ya ka kam jalap jong oblay. Te kumta mangi iwe piwe gidi balong ki balakre. Paka kam jungi adu benta kasni kalang naka benta penyalap berbang saki ya ketin jong oblay. En ya roh Yesus Kristus.